muri iki gitondo abasirikare bari kuva Ibaraka berekeza Bibogobogo, ni mu gihe kandi muri Bibogobogo bari kugenda babazamura babajyana muri iriya misozi ya za Baruta. Ubona yuko bashaka kwataka nk'uko ku munsi w'ejo byiriwe bimeze, aho bari batakiye muri ino misozi ya Baruta ndetse no kuri Puezero hafi aho ngaho. Ni muri iki gitondo cyo kuwa Mungu ku igenekerezo rya 15 Ruhuhuma 2026 n'ibikorwa bya gisirikare military operation mu bice bitandukanye bya territoire ya Fizi. Nk'uko rero bigaragara, amakuru atandukanye akomeje kugaragaza ibiri kubera ho plateau de Fizi Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ingabo za FARDC ziri muri state of high operational arts cyase art opérationnel, nk'uko rero bigaragara kandi bivugwa nyuma y'ibitero byibasiye abasivili mu duce twa Rwitsankuku n'utundi duce turi hafi aha ngaha. Amakuru ari guturuka ku masoko ya gisirikare yizewe aravuga ko FARDC yashyize mu bikorwa opération de sécurisation et tertissage, ibi mu bikorwa byo gucunga umutekano mu mihana ikikije territoire by'umwihariko yitwa Rusankuku, hagamijwe gukumira infiltration y'inyeshyamba za AFC, kugarura contrôle de territoire no kurinda abaturage b'asivili. Mu masaha ya mbere ya mu gitondo habaye contact armé limité hagati y'imitwe yombi mu misozi ya Mikenke Minembwe Axi. FARDC yakoresheje patrouille offensive ishyigikiwe na unité d'artillerie Rager, ni bikaba rero bisakozwe n'igice cyihariye cya gisirikare kizwi nka Force Spéciale Locale. Kugeza ubu FARDC ikomeje kugenzura ibice by'ingenzi n'inzira z'ingenzi axe stratégique, harimo route Minembwe Fizi, inzira zerekeza muri plateau do Bijombo n'utundi duce turi muri Uvira. Inyeshyamba za FARDC zo zikomeje kugerageza gukora mu wavre de renseignement zigaba ibitero bitunguranye ariko bigahita bisubizwa inyuma. Ingabo za leta FARDC ziri gukora cyo nakita ko ari defensive deformation, imiterere y'umutekano iracyari fragile et volatile cyane cyane mu byaro byegereye ligne de front. FARDC yatangaje ko yashyizeho zone de sécurité temporaire hagamijwe kohereza evacuation humanitaire, gutanga assistance médicale de urgence no gukumira ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ni inzego za gisirikare ziratangaza ko opération conjointe de stabilisation zizakomeza mu minsi iri imbere bagamije gukora neutralisation des groupes armés démantèlement des bases logistiques ennemies no gushyira mu bikorwa stratégie de virage territoire muri ho plateau. Ibi rero bikaba rero bigaragaza ko urugamba rukomeye rurakaze, nk'uko Roko Informa wacu Safari agiye kubitubwira. Bwana Safari, waramutse neza? Waramutse. Safari, turi mu gitondo cyo kuri uyu wa Mungu ku igenekerezo rya 15 Ruhuhuma 2026. Kugeza ubu byifashe gute ku mirongo y'imbere y'urugamba? Ni iki kijya mbere? Bihagaze gutagezwe n'ayahe? Ndakubwira yuko magingaya ubona ko aba FDN na FARDC noneho bahinduye uburyo bw'imirwanire. Ubona ko batatse baturutse mu bice bibiri, aho nakubwira ko bamwe batakiye ku musozi wa Baruta, urumva barashaka kuzamuka bacubukira ku musozi wa Baruta, abandi bakaba batakiye hafi na Puezero. Ubona yuko ari atake ebyiri z'igihe kimwe, ubona ko bitari buze koroha magingaya. Ni nyuma yuko n'ubundi ku munsi w'ejo bakoze iyo byabaga bagakora ibitero bikomeye kuri Puezero, bikarangira AFC cyangwa NRDP twirwaneho babashuje inyuma. Urabona ko n'ubundi gahunda ari yo kongera kugaba ibitero muri ibi bice n'ubundi bya hano Baruta ndetse na hano kuri Puezero. Ni mu gihe hano uduce n'ubundi turi kumvikanamo intwaro n'imbunda ntoya, tuno duce twa Karonge, za Kakenge na za Karingi, ahantu muri bice hano n'ubundi ni muri no ho plateau. Noneho bafite gahunda ikomeye yo kuba bakwataka uduce twose kugira ngo barebere hamwe buryo ki bakwigarurira zino bice n'ubundi biri mu mutwe wabo. Ni nyuma yuko n'ubundi ubona bafite uburakari bwinshi, aho
bitabahiriye kubera imbunda AFC yafashe kuko ari imbunda yafashe yabo ya BM12. ino mbunda bivugwa ko ihenze rwo hejuru, ndetse n'imbunda za Katyusha abafashe zigera muri 6. urumva rero bari ku burakari ko babazaniye ibindi bikoresho magingaya. urumva ko ni ikibazo gikomeye ku rwego rwo hejuru. Yego, safari ni ikibazo gikomeye. Kugeza ubu Burundi buri kuvugwa kuri page nshya yo kohereza abasirikare benshi bibogobogo. Zo update zihari nize kugeza ubu ngubu ibiri kugenda biba mufite ni ibihe, uduha ido nido kubigaragara n'ibiri kugenda biba? Nibyo, abasirikare bari kuza n'ubundi ni deployment na bari nyuma yuko habonetse ingabo zimwe zari zatagiye no kwigumira kubera akazi katoroshye bamaze iminsi barimo. wenda ushaka kuvuga ni ibintu birakomeye birakaze ukagira ngo ni ibintu byoroshye. wabaza nk'umusirikare wari uri muri no operation imaze iminsi, kuko bari bahawe itegeko ko bagomba gufata ino plateau yose bagafata bakagenzura Minembwe. Deployment n'ubundi zakozwe ni ziza gusa nkaho ziruhura bamwe bari ku mirongo y'imbere y'urugamba muri ibi bice, kuko n'ubundi bategereje ko byibuze itariki 18 zigera. ni amakuru yavumbuwe yuko mu buryo perezida yashakaga gutangamo agahenge nyine ngo yagira ngo byibuze atanga agahenge kano gace kamaze gufatwa ndetse bagenzura n'ibice bigiye bitandukanye. niyo mpamvu haje deployment kugira ngo barebe ko byibuza ku itariki 18 byagera bamaze gufata ino Minembwe n'ubundi nk'uko biri muri off target ya leta y'Kinshasa ndetse na leta ya Bujumbura. urumva rero n'ubundi abasirikare bo bari kuza kubera yuko bamwe bari batangiye kunanirwa kuko bahuye n'akazi katoroshye cyane. ino minsi nakubwira ko ari iminsi 21, iminsi y'agahinda, iminsi y'umuriro muri ibi bice n'ubundi bya Minembwe itigeze biborohera habe na gatoya ku mpande zose. Yego, nibyo, reka tuje kuri page ikomeye irebana n'imicungire ndetse no muri Tanganyika no haravugwa ko hari ikikango gikomeye ko hashobora kugera ibitero. Operation muri Tanganyika zihagaze gute bwana Safari? N'ubundi ubwoba bafite ni nabyo bihabanya nuko bari bafite urwikango. nakubwira ko ibaraka harunze ikintu bita abasirikare. umusirikare arunze ibaraka ku rwego rwo hejuru. mbikubwiye ushobora kugira ngo wenda ni iby'amakabyo nkuru, ariko hari abasirikare benshi nyuma y'uko bavumbuye umugambi ukomeye uko AFC yashakaga kuba yafata Baraka, noneho MONUSCO ngo ikazaza mu Buvira ariko bagenzura nyine ibaraka. urumva ibaraka nakubwira ko ari umujyi wa gatatu nyuma hano muri Sud Kivu. urumva rero bari bamaze kumenya ko AFC ishaka kuhafata. ni nayo mpamvu n'ubundi kuba Tanganyika navuga ko nka 80% ikontororwa na AFC, kuko icyo bashaka gukora bagikora. niyo mpamvu ubona naho hashobora kuvumbuka imirwano kugira ngo barebere buryo ki hamwe nyine AFC. ariko ikintu cyari kibaraje inshinga n'ubundi cyari bwari uburyo bwo gukuramo iriya plateau, kuko iriya plateau sinzi ni ahantu heza ho kuba hafatwa ayo materitwari yose. gufata wakuyemo ino plateau ya Minembwe, gufata zano za Mfizi, urumva na za Baraka, ni ibintu bisa nk'ibyaborohera, kuko maginga ya nakubwira ko Uvira yo kuba AFC ayifata ari ibintu byaborohera. ni nayo mpamvu ubona yuko ashaka kuvumbuka imirwano ikomeye nyuma yuko bahababarijwe cyane. hagiye haba ibitero bikomeye cyane byagiye bibuza amato kwambuka. wabonye ko hari ayo bagiye barasa. ibi bigaragaza ko n'ubundi imirwano ishaka kubuka kugira ngo bizere umutekano wa hano kuri no axe ya Tanganyika Baraka, bitewe n'uko afite ubwoba bw'uko n'ubundi isaha ku isaha AFC izakomeza ikagura yego ibice bigiye bitandukanye. niyo mpamvu n'ubundi ashobora kwaduka.
yego Safari ku birebana n'abahunga cyangwa se abagirirwa nabi, ariko irasohora itangazo ivuga ko FARDC ikomeje kurasa abaturage. Si ubundi ibi ni ukuri, ni ukubeshya, bihagaze gute? Ese koko niba babikora baba bagamije iki kurasa mu baturage b'abasivili badafite ibirwanisho? yes, impamvu ikomeye ndetse penya ni uburyo n'ubundi uburyo bino bice byubakitse. Urabona n'ubundi AFC ntabwo ikunze gufata wenda ngo ifate ibice by'amashyamba ku buryo wenda habamo imirwano abaturage ntibahapfire. Ikintu gikomeye n'imbunda bakoresha mu kurasisha yego abatirare, zino mbunda ziremereye, ushobora bombe ishobora kugwa ahantu hakangirika ibintu byinshi. Gupfa rero n'ubundi abantu barapfa cyane ku rwego rwo hejuru, ndetse n'ibikorwa remezo bigasenyuka, kuko ahantu gucunga umutekano urumva amaka yabo cyangwa aho baba bari, ni uburyo bwo kugira ngo abamayimayi ndetse n'abawazarendo binjira mu bice, n'ingabo z'Uburundi zari zatangiye kwinjira mu makaritsiye y'abaturage nyine baza kubagirira nabi. Urumva niho baba bari rero, nta kintu na kimwe baba bitayeho. Urumva kura imbunda nka ziriya ziremereye kandi mu birometero byinshi, urumva niyo mpamvu abaturage bapfa ku bwinshi, kuko magingo aya abantu barapfa, kugeza n'ubu ngubu abantu barapfa, ibikorwa remezo birasenyuka, amazu y'abaturage arasenyuka, kuko iyo bakoresheje zino mbunda ziremereye n'ubundi urumva ntabwo zasiga ubusa zikushyurana ibintu byinshi, kuko abazize imbunda n'ubundi bombe irekura ushaka kuyirasa wenda aho iguye ikaba yatacinga kubyibuza nko muri metero kare nka 20 cyangwa 30. Urumva rero ntabwo byahora kutica abaturage, ndetse urumva abaturage benshi ntabwo baba bazi uburyo banazikwepa, kuko abasirikare benshi nakubwira ko baba bafite uburyo bari bubikwepe, ariko abaturage ntibaba bazi ngo bari bukwepe ubumara bw'aya mabombe n'ubundi. Urumva rero abasirikare bo ntabwo babasha gupfa cyane, ariko abaturage bo barapfa bitewe n'uko baba badafite ubumenyi bwo kuba bakwepa ubumara bw'aya mabombe nyine y'izi mbunda ziremereye. Ku ihuriro rya FARDC ntabwo namenya ngo ese bagamije iki, kuko muri iki gitondo bazindutse bafata abasirikare babajyana Ibaraka babaturutsa za Kiriba. Nimba atari ukujijisha, kuko abasirikare bari muri biriya bice bari bazanye ni benshi cyane. Ubwo bashaka ko bari kujijisha, njye niko wenda nabivuga, kugira ngo bagaragaze ko n'ubundi bari kuva muri biriya bice. Ariko abari kuvamo ni bande kugeza ubu? n'ubundi aba FARDC n'aba FDNB, ariko urabona ko umubare wavuye za Kiriba ni muke, bitewe n'uko n'ubundi banganaga. Rero ubu tuvugana wenda tugendeye ku bice bigiye bigaragaramo nyine urusaku rw'imbunda. Noneho hari agace kandi uduce tundi turi kumvikana n'imbunda, nk'agace ka Mucokwa, hari ako bita Gitasha, hari ako bita Kwirumba, hari ako bita Ruhemba. Utu ni uduce natwo dusa nk'aho twegereye za Bidegu na za Karingi, aho ngaho hafi na za Irundu nyine. Urumva rero ni uburyo bwo kugira ngo barebe uburyo ki ko bakoresha imbaraga zikomeye cyane. Noneho hano rero hari ramforo yabaye muri za Remera. Ubona ko n'ubundi iyo mu 23 dushaka kubaka Remera mu buryo bwose bushoboka, ku buryo n'ubundi hatagira ikintu kiba, kubera ko bigaragara ko hari uduce twagiye tugaragaza ingufu zisanzwe, cyane cyane nk'aha muri Sange navuga ko ariho hubatse tekinoloji
naho urabona ko habayeho gushyiraho imbaraga cyane ku rwego rwo hejuru. urumva ko rero bisa nk'aho impande zose zikomeje guporoteja ibirindiro byabo. rero magingo aya impamvu wenda mvuga ko bishoboka ko bakomeje kuba wenda bashyira abasirikare muri biriya bice, biravugwa ko n'ubundi AFC ishobora guhita imanuka bidatinze bagakuramo Baraka, nk'uko hano mu Minembwe bamaze kumanuka cyane, bari hafi na za Ibugogo. urumva rero ni ikintu gifite ubwo impande zombi, cyangwa ku ruhande rwa FARDC, bitewe n'uko umugambi wagutse uri kubagaragarira mu bice byose, kuko urabona ko AFC nayo yakomeje kwavansa ku rwego rwo hejuru. yego. ubwo rero niyo mpamvu nakubwira ko ibi byose biri kuba biri guteza ikibazo ku baturage. abaturage benshi bakomeje kugira ikibazo, ndetse mubwira yuko harimo abatangiye kuba bahunga bava mu bice bimwe na bimwe, kuko nko ku masaha y'ijoro hari abari batangiye kugira ubwoba bari mu mujyi wa Buretse no kumva hari hibunze abasirikare benshi. mu bigaragara rero urumva ko ibiramutse kuri ano masaha byo ni ibindi bindi. isaha ku isaha nakubwira ko noneho ibintu byakaze ku rwego rwo hejuru. yego. ubwo rero icyo nakubwira wenda gisa nkaho gikaze, yego, kandi giteje kanduruvayi. yego. ni uko ubu tuvugana hano hari ibikorwa bikomeye cyane, aho ubona ko noneho bari kwataka bazamuka nyine baturuka inyuma mu mashyamba ya Puezero bagana nyine ku birindiro bya MDP twirwaneho. ubona ko n'ubundi mu kanya rwose biri buze kuba bibi, kubera yuko ibitero byazindutse biturutse muri ano mashyamba n'ubundi. ariko ikibazo bafite ni uko habayeho kuba abasirikare bamwe batangiye kuvuga ngo ntabwo bari kuruhuka. abo ku ruhe ruhande? abo ku ba FDNB nicyo cyabayeho. bavuze ko bakeneye kuruhuka kugira ngo nyine imburwe. ubwo urumva rero deployment wenda yakozwe, sinzi uzi ko babanza kubacishamo kuri mapu kugira ngo nyine bitaza kubagora. yego. abanza kwiga mapu y'imiterere n'imimerere y'ahantu. uko byagenda kose hari igihe ndi bukubwire ibyahindutse, bitewe n'uko n'ubundi mbona urugamba rukomeje. yego. nuko rero situwasiyo imeze magingo aya, ndetse nkubwira yuko abakomando b'abahigu bari bari Uvira na Baraka. magingo aya bari kuvuga yuko n'ubundi bashobora kuba bakwerekeza mu Bukavu. yego. bakaba bakwerekeza Goma na Bunagana. ibi ni ibintu biri kuvugwa kandi bishobora kubaho, kuko urabona ko bamaze kwikusanya. ntabwo umuntu azi ngo barahava gute, barahagenda gute, kuko ni gahunda yabaye bemeza. harimo n'abayobozi b'amasheferi nyine bababwira ati mwebwe icyo musigaye ni ukuyobora mureba umwanzi aho aturuka. yego. gahunda twe dufite ni iyo gukomeza twavansa, kuko nicyo cyatuzanye. urumva wenda bashobora guca muri humye mu gihe wenda bari biteze ko ari agahenge. abantu ku ruhande bahanganye bakaba bati uko byagenda kose twe tugiye kuba
dutegereje agahenge. Ubwo rero niba dutegereje agahenge, reka duhite tubaca muri humwe, dukora duhite tuzamuka twavansa. N'ubundi bihwanye n'uko Bukavu n'ubundi umutekano ari mukeya cyane cyane muri la parike ya Kahuzi-Biega, naho umutekano ntago ari mwiza, harumvikanamo izo ntambara nyine yo musasu. Urumva rero ibintu muri Sud Kivu ntago byoroshye magingo aya, ntago wavuga ngo biri buze koroha. Yego, tugenda tugana ku musozo, muri Nord Kivu ho kugeza ubu bihagaze gute Bwana Safari? Nord nakubwira ko mu duce n'ubundi twa Masisi naho imirwano irakomeye kandi irakomeje ku rwego rwo hejuru, kubera yuko hari ahantu havugwa amabuye y'agaciro hano hafi na za Ngungu. Bivugwa ko n'ubundi aba FDL aribo baza kuyacukura nyine, ariko bigaragara ko n'ubundi AFC ikomeje gukora akazi isa nk'ibapushinga, ndetse ikaba ikomeje kugenda igerageza buryo ki yabasubiza inyuma. Ubwo sinzi twajya na Rubero, kuko mubwira ko i Rubero naho hakomeje kuba umutekano muke bitewe na IDF, ndetse hakaba hari umusirikare ukomeye wo mu gihugu cya Uganda wahuye na Charigwenza Jacques, umugaba mukuru w'ingabo wungirije igisirikare cya FARDC uri mu maoperasiyo yo muri biriya bice. Yego, bivugwa ko n'ubundi AFC ishobora kuba nayo yagezeyo, ndetse ku ikubitiro akaba ari uduce bivugwa neza ko ishobora kuba yarafashe magingo aya, ariko ntabwo nahita ndesiza ngo mpite mubwira ngo bimeze gute. Nanjye nta makuru nari natohoza y'umuntu haherereye, yambwira ati azambwira, ndetse avuga ko gahunda ihari yamaze kuvumbura n'ubundi bagiye gukuramo bakafata tuno duce twose bakirukana inyeshyamba bose, ndetse n'iyi IDF yigize akara hakagiye bakayipushinga muri biriya bice n'ubundi bya Rubero. Yego Bwana Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego, namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Imbonesha kuri Imwe Rudende, bashyikiriza amakuru atusuye barabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, aho dukurikiye bwa mbere usonde sabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.